Guato de mema balar kone. Ba writing go konweri. Right no kone ne liu shine liu. Atela ram luang ne. Win mon cha galawo ne eno gwa betagane to be the boss. Kia betagane to be na boss. Ejane me ken konyal me ken rame big Doris Ruel boss me ken ene jagradian. Shuka liep karunu kurmuan. Ko kan rame big lead kan ene dap. Boss kon right kon liu ne. Kan tel boss no ko tel rame boss na ko yana me tel rame boss ye. La liya ya jak. Okay. What are them go rubber writing question go rubber right ka leader kon ka siga leader kon dial. No. Shana raja Kenya leader in one kind me take a legacy ka mi si ye ko da lara dang ajan dia right ka jama. But take a mission the load mele rod termine me. What are the writing let me talking about Pigalwa Bompal. Jimara ko tango. Nuri ye. Chora rodun chuike we kamishra andun weji ajaro de mi jaramande ye lug mishi gwade ben biyene destroy ngo de changa na gwande ye odwa ke jekene ne sho ke kwiga lwa bom palamo yene ideali shi rodun je to a woman of God nyantian roja ka ngaje re dune me yen weri titi kwa roja mo kwa apel kwa right ke damo runa galwa bom pal ka bos dun karamede ko de no nga be yele ka dwar kwa apel shi mari I see everything. Share and politics. Yoga shu wa shinyanya wa politics shu ngoloch. Me jira me ledre ka majiga la roda me shu ngoloch. Shu wanna be a loch be ngadi de loch. Shu wanna be live video de na me be a loch. Okay? Shu ma loch and live video de na me balinge. But yana ideala toshe ye moike warning. Awa waja tedun galwa bompal ana me ko nweriditi agad kel me chuko the year ke boss ke leadership. Me de ko le ke magwa me nyoro gwa me an woman of God nyantien. And shalaro the woman of God re ke me ngaja. Che pidre de changa dabre de point do me jala tega tim wanti chepel de kala re ngwede de taga tim wanti chepel de kan bala re menede taga tim wanti chepel ti denga nang nyam re ke nyina watin ko kentin jekere tega ka shot Jesus kia ka shot ko do bele de ka re do me miti ka mishi yeda ro de jeje longa jeju mara ko tingo no mo te ka mita ka bianyet galwa bom palane me tela ngai ka je ngaje ni jere yeke wa gade me dara gad kel me dena je bada tena me si gwan jingro de je ko me go ro bi je destroy la wona ne bane back up ko wona ne de ko no ni jamyal miti ka roje salat do kana bit ka kana ling gweje ni je amene men chene no wala china chup ko ne jog na ro de ne miti ka ram ko galwa bom pal polo ne ya ku gan following Jira mo shwe wona bi elo jana me wi elo bulo ni rodu kaje right de shwe wona bi elo me wi elo brodu lo kaje je binang 3 day akan rodu lo kaje okay reida chloide je gor da te lo de gor right galwa bom pal ko afel ji mara ko tingo gade me gad kel mi ci ko de no ni are du ndere yele kema go de ye free e gon jingli ci widum don kaje kada jillang jirama biya linga jarwaja me wona ne mi guro biya loja raja na me shwe wona biya loj ko mi wiya loj be ngaji ci loj kam waja ngaji ci loj la wo bloy ni jarawdu ci bloy ni ja okay jogani ye kwa dole ma libe lide runa lon yen wae sine tu ga liya gwa me ne di naga yeka ngani ci ga lideri ji dori ken tillian ka roi dia na ne ken chang bodien jona ka wi naga na bi ga na di ni wona ko sa ka joga bodien ko boldun ajala yanan ka bugwa ka jala yanan ka bijiego ka ngula ga ku na weje ka rodia no na bi yante bod me de ye bo re te ga ka biya ren ni je ka yandial biya re ka yandial ka leb kun biya bodun ka tane penya biya moyna ka tet biya moyna ka lot biya tot pinga je kerun bi yen wi ne itetela iliune win monte ga ram ne gran che ram di ne grano ram sha moy ka position che je ne grano me sha ye ne ka jube ne ye je waje shi ye ne bod kama na ka yerol bunya ne ye je waje shi ye ne bod ka hotel ye bod kama shi raro de je reidun me de ta ga long la yana tot pin biya tot pin
Be a third pin, a man be bodun muguame de yeleda barrier. Ray kwa the many community ka bang. La yene kuna mbombo mtende garo de jet. De garo jeja be yele tumugu ala yen la yena apir bi yena pir. Amisi angajo gada modera bom bi yen work the third pin. Ray community ka bi work the third pin. Ka many ray duel kwa bo ba work the third pin. Win more rante gariam. Ene rante gariam. Asham tika midi menga jidi il haray kana midi ile kana haray kwa. Kia di ile kana haray community ka. Misu community jugon ga metode je penyana meri jidi nyur ko tika gwaderi nyur tinga tika gwaderi mit tinga tika gwaderi tektin. Dey ye jog ya nay diala taw woje tedun jogal wa bompal. Bul ngadi de leadership de me wewo tol atol la jen karwade ka laden dere lel ka je. Atet kun woy rodian korgal wa bompal. I don't know about galwa bompal kana menene me kwa da face to face. But la kwen ngadi ne la kwen tila lele. Ni antema ngude kene no wakwera marol buny agone na jen poja teka padi mi dodi en teka padi me wale sha banjo jen jagalwa ka jaken galwa bene la kwera ka gambele kerul buny point nga nyantene me I pray for him. I pray for galwa bompal dereben because tiede ngija duor me teka biya ye ma wadere na alwege didere itega tagalwa ke wisdom raidun jen ka anwiri titi. Okay, I don't care about the women and the woman of God. Nyanya nga baraja ban nyin muka lara jaji right now jin kan wera ma right tung wera ma ling tung wera ma woite du jogal wa bompal woj leb du jogal wa bompal chen wori je kasi woite mudidi but gwajeno yen pan kun ba yen logedi mi gor yen log hey go na log ba yen log hali ba yen log gadwel gora tumu randwel gora de ha Kaya bilwek pal kwa banga no. Ashanga niya kwa daoba min kukono pal and chukono pal right now. Maybe Jesus will maybe can look. Shaka can bana point there kone na ma pal ka jamona nebe be gitar Jesus will na nebe benye ka lajen. Shajang Musa ti Musa benye ka gitar Jesus will. And min changa jito ka wuti ka chiang dura meterede. Chanyong na gada ni Yesu Kristo chanyong na jaka jang ni laran ko be derbe ban woy rayna amana pan kun swara ma char ga chen kelo ne yana ito right bang ti chang na position me diri watin ka chang na duor me shin na ngai ka yo man I diri na look tell ra me bi look whatever waje shi galwa ga la de sharia ka jama kana ngai ka kana ne dum do ko ngai ja galwa ke wisdom ray dun yan ga anwiri ngai ja ma shala do te she me je ga shan kana git kashan wanga lokati dialo gwaje tika nana jin wo bere mo tera me binga join I don't want that banga join she kan me roka politika she aran politika she be meran folity but yen ba ye look ka yeri ni kundu go nuori ba ye look ka yeri ni kundu go gora biran ban yala ba do lat ke leadership go biro du puja be ben ka maximi amadiri ne kundi kan look Chia simple. Nang runu wara itega. Ewa biro do biela bitaka fawer. Awula kon gat kel karwada mi chiro do biel gwada mi do diana chara lunga biel tino da ben lenu kon gadwar wula kon wek da tet penya ba wek da tet penya ti chira aror ba mer jej mama ba dabo. Huh? Secondly, mashali leadership me chater. Amila tega tu bele ti chukoda latin. Mishali ruij. Na idi asiekala ruij teraiwa. Yen wari ngude yendi ala ruijo. Ederan, right kon meto de ngaj, be we erwit. Ederan, meto de we ngaji cha wod wel gori cha mule erwit. For what? That is why she messed up. And luega jijira me biya twayo binga luega nyanti and gwame, you never know about me. But me we want twayo we all wojra ina makako send me ni jababa right. Wana ni jede ye jogo lele lo biya the boss cool lor. Jaga boss cool ga jabi ka lor. Sometime the randa go to Canada la rando arame. Kodar mi la jika lebuong. Layan ne today you look at lebuong. Leadership birana biela bibanya la biban shong niam na da bajin do be shong niam ran. Chia simple. Keta moro bia wie. Asane ne wijeme. Asane ne dube me. Asane ne gwa me ne. Ala kunya le berka belene me ne kunya le bene fuch. Tekara mengai biel ko tetera ngai tura ko
ture ko ni ala yu de na ramada dien be ye moy ke leader mugwa mi be ye benong mal mi be ye bengang kamite ye ngata mi jiek be ye nong leader mi be ye benek ka be ye benduy ka tante ke ye ko ni al twide na ga tante ke kwa leader ku libelon ganweri kwa leader kun kwa libelon wana je biala nong ne kan yal shora to de ne gatkel mi shiro do reja be kiyen gwa reja ro da tine be ban ya mo baro da chole leader hala nweri la yana ne la da na right ko bate ka tila na ngwan ka tila duor keke ka ma ba gwa me ba ban kinni me leje na ka ma kor ga lwa bon pal ba ban kinni je ka ga lwa bon pal ba kwor ka tela nganga ke je dunga no in my period I see his leadership o mete mi che chang nong nial a che waga out ni ma kana ban nial ka je ga lwa go te na me to ga na me shamatin mi shi yen ture da ne re dunga da nyin tela bo mi shi ture da ne re nyin ka ba ta ga lwa bon pal che pos Niko wana mataka biyaye mo mishi ndong nial take liberation medara la rey nweri misha de la rey bunjan karada de la mena rey southern Sudan and yena idiot right ka korga luak any mishi ga luak la I don't care about what I'm talking about take power mitaka biyan mi kata nyamda take power joda ka take power nyamda take lonko de yen de do yen ka take lonko de do luny rey dun yen weri gwame from today dolie kabarodun chong biade aye shayin power ka do morun mishi banyal me de ni changa janrunda magwale kiye kele de ne ye kami jek baka dare lat ko kere lat ga juru dial ko kiye nwere biya chiang kuara ngaji nei biya chiang boda ngaji nei yes right now chatwa you ala na malel yana makor galwa babena da kuer ka cho Jesus I don't care about kweja rarol buny. I don't care about weja run roll Sudan as well as gadwara me kangaje je sharoda tabom. A sharoda tabom. Let him go. You the time go right tegade. Kwali belon. Misha ye jogo tele ye kut. Rana ran sister nyantien che ye jog tu tele ye kut ko dum te yenga kut. Ashe beno ko du wakana ne benelo. Mugor yen obi arwaje. Wana je bia ben barama bia wodo be na ngaje tega mi bitaka bien him. Or behind her. I'm serious. Me and Anija. Rama Biro, one Gia one Gia, and tell me what a kalaya me. Do not tell me, brother, Jake, Wamadung teeth. Hala. Shut up, right. See a personal, tell a personal can Kayana at all, but Baba Kidney Jacka, and the road that I left do no, Baba Kidney Jacka, because what they exist. Kashabi exist ko te manga jakaje be exist ko ganwere mi sia won boda take da roda empower inweri but she aliaga de kutung tia ko metod ya aliaga de pin so many people this ya aliaga ne kian te tot pin tot yanga pin rai ko ka tot yanga pin rai wo ka bi aben wi tele na iliu ne amuda kana sha yenda ga jama yana de tele rama ba lot kai win mo na me tele rama lot kai ya la ja la kai ire chi ni ko no ron were ni tu be li kon were ka community no kon ke chal ke payam ni te pay barati payam dun mi tele mala lot ka tin la ja ngar tu ngar yan ke nation duno ke yo bi aben we ko da ngabe no ko da no na tele yan ka ku ga bible ka ngani ka kwari ka jirwa ko dan ki kwari ka jira shem bang de kan kwanya ko da lawo ba ka kambo da bi ana wo bu ke mu la ko ne ku na kwanya kare ko kwanya kare yan ka bi ka ngar ke run bi awie forever for sure I know it. At least you don't get. And she about couldn't she come up. And she got a third pain. Be young na tell me she cut. How would I know the bill of a mental leadership do you think that it don't get easy? She easy. It's not easy. That why be around more no pink up and no rooting and one there amateur and a judge bania boska yako benko be bendiam now the beginner boss here simple. Take a process. Kwanga fela ka jima tidiala teacher ga kwinga ke nyantian mente me je wede rode shungala kwerga southern Sudan dana nyantian dana paso nyantian dana sister nyantian dana weber nyantian kama she wego re southern Sudan de or right ka sian kwero ko telle me shalo ne ba we ne i politics nga politics yana linga kwanya de jana jego ne politics ka ne pel ne ku ke ne ndwar ku kan gala yosh kume nga kuma ka nei di widian pel bika kula ban shon wi ne to ken widian fel bika nyenani to ken widian pel bika no kula ban sham bika ya ban dwal shunga ngwamo kuma la widun men doje dwal shunga ngwamo
jam ka je jam chalu kuma ma kana de pel ya rodian mat sheri de baga nga yo ri de selin ka gwandi ni pastor kwa nyot la o yon dor kwa share come make sure that on and randun mi leader run mi saban yal bagor yana bi yana no pin make sure that do ba yan nyoka nang tam la te rambro mal jayre dun ko o biran ben leadership la ya nang tam be kula ben leadership bi ado jago long mi sia bi shara go bi ado jago long mi sia bi shara go ko ram mi shiro de jejo chen nang run wan ko ro de bien Fianga si atot pinya cha lo nyura ite gade biramu do diara la nyaka jeng bi bela nang tama longa kama mo bia tuka lia kama mo bia rod ite na ina angane bi yelokto na ide naka ka bot kana ide loka naka bot kamera yen bot kuna lek pinya bi yen ka la pinchong di kuna bia da ne bom dia na bi yen do bom dia ndai sienta na me te gara mi si yen tot pinya te ere ngade ka du na me ere kama shala social media me chore di wuchi loy de je bila shari jan ka duobe je ka loy dama ka duobe la challenge ga jama ka duobe la ko ga jama wal dong de shari gwa no wan ka duobe de le lungna anyway do da kamal bye peace be with you all